unang Domingo ning Adviento. Kaniting Santa Misa, yabietala ding intensiones ding balang netong kaya katamong, bilang kapurian at kapasalamatan king Ginoo. Antimurin, iabietala karing panalangin tamong, ding hanggang doktor, nurses, at sablang frontliners sa mabilog gayato, asasawop at magmalasakit kaya katamo, kaniting pandemya, at ding sablang masakit ami apektuan kaniting virus, ing kumayap na lasanang malalagwa. Magdaun kapasalamatan kambedaring karelang pamilya, Mauro Vito at Yoli Pineda. Para King Guidance of the Holy Spirit, dari Wilson at Karen Isidro. Para King Special Intentions, kambedaring karelang pamilya, Mr. Rodolfo at Vice Governor Lilio G. Pineda, Governor Dennis at Yoli Pineda, Board Member Mylene P. Cayabyab, Mayora Esmeralda G. Pineda, Aurora Manuel, Joy Escoto, Chris at Mel Imbo, Doktora Trinidad Arcilia, Cecil Santos, Chris Juper Andreo Punsalan, Kenkaya for Safety, Edna Austria, para King Love and Prayers for the Successful Operation and Healing, at Gladys Ann Paraan. Ganakantala naman ding kaluguran tamong miyangon na biye, lalong-lalo na rin. Para King Malagwang Kapaldanan dari, Agustin Nelson Vitug, Bernadette Lim, Maria Cristina Aromin, Leonora Dizon, Consuelo Mendoza, Nit Sabado, Noe Abside, Jello Layog, Rose Layog, Melencia Rigaggio, Leticia Manabat, Ryan, Eric, Gabriel at Marga Songko, Noel at Loida Lacanlali, Lalaine Lacanlali, Noli Marcelo, Rodel, Edith at Jeff Mongkal. Ganakantala naman ding kaluguran tamong miyangon na biye, lalong-lalo na rin, Hemidjo Lingad, Wenceslao Paule Sr., Honorata Paule, Wenceslao Paule Jr., Violeta Martin, Zenaida Domingo, Aurora Danan, Pedro Sampang, Amancia Pineda, at dingmaldang kaladwa Kim Purgatorio, lalong-lalo na retang alanang makaganaka karela. Ilagyan naging paampuning anak, puning banal na Espiritu. Amen. Ing grasya at kapayapaan kinatayan sa Kristo, lugod ng Diyos, sa ting pamisan metong kang banal na Espiritu, mantabi kay kayungan. At kay ka antimurin. Kapatid si Siyantala rin kaya katang kasalanan, ban karapat dapat talang pagmasusyan, dating banal na misteryo. Ginang Yesus, pe pakit meke kami, ing dalan pa inturo king igba, Ginoo pakalulo. Ginoo pakalulo. Peparamdam mo kay kami, ing makakabos akatutuan. Kristo pakalulo. Kristo pakalulo. Ikay maya papastol. Tatayran mo kami, painturo king alanganggang biye.
Ginoo Pakalulu. Ginoo Pakalulu. Ang Diyos sa may payang tuto, pakadulwa na katama at kayong pangapatawad na rin kasalanan tamo. Idala na katasan na kayong piilanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos ning pakalulu at pamamatula, sapan mo kami kingkikingkainan at ikapos mo kami karingkiking kasalanan. Pagrandaman mo sana rin kaming panalangin, baking makapagsaya king panyatang ning kikang anak, ang mabibi at magari kambe mo, kami itong aning banal na Espiritu, Diyos manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang iba't king libro na ning propeta Isayas. Ing pamidalandalan daring ari, king lahi ng David, mengariya king dutong ame kutod. Dapot nung makananulang sisibot, ding suli king pun amitagan, makanyanyang lunto, ing metong abayong ari, iba't karing palipi ng David. King uli ning Espiritu ning Ginoo, tanggap yang kabiasnan, beluan at gelingan, para king pamanimuna na king kayang balayan. Balo na ing kaburian ning Ginoo, at makitakot ya kaya, ating ligaya na, at tsuking pamanyuyo kaya. Eya matul, agpangking akakit daring kayang mata, o king daramdaman da, ring balugbog na. Atulan no ring pakakalulu, king alang pamangabiran, at ipamingwa nala matulid, ding may na. King amano na, miparusan niya ing bansa, at mga matela ring taong marawak. Panibalan na laring kayang memalen, king hustisya at king katapatan. Miyabela king kapayapan, ing asong gubat, at ing tupa, at magkeraya ing leopardo, siping na ning biserong kambing. Mangan lang miyabe, ing biserong baka, at ing biserong leon, ating manese karelo, iya ing malating anak. Mangan lang miyabe ing baka ating oso, at matudtud lang miyabe ding biserura. Mangan lang are ding leon at ding baka. Eya numanubalang ing anak, agyang pialungan ne ing ubingan akamandagan. King Sion, ing bundok abanal ning Dios, enamika ating nanuman dewakan. King Ginoo ing bansa mikatmuan yang beluan, antimonong makananulang mitmong danom, king kadayat malatan. Datang ing aldo, potang ing bayong aring iba't king lahi ng David, maging tandaya para karing sablang bansa. Mitipon laring sablang bansa, king banal a syudad, at parangalande. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Miral sa ing katuliran, king kayang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. O Diyos ko, ing kekang ari, kekayang turuanan, matula alang pamangabiran, at king kekang hustisya, dakayanan mesana. Bangking mitmong katuliran, kayayang pamahalan, ing kayang balayan, at karing mayayalipit ibiena ing katuliran.
Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanaunan, laganap sa ing kapayapan, anti ing saslag abulan. Mag-ari sa karingmingat bangat-bang dagat, at manibat king ilog Euphrates, angga king sikoti ning yato. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Sagipan na laring pakakalulong kaya daralong, at ding tawong mi payimburisan, amangailangan kasaupan. Lunusan na laring mayna at kalulu, at iligtas na laring alang agyo. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Eya makalingwan, ingkeyang lagyo kapilanman, at manatili ingkeyang kabandugan, kalupa na ning aldo. Manano na sanang ding bansa, adwanda ing bendisyon na ning Diyos, anti ing gewana king ari. Miral sa ing katuliran, kingkeyang kapanahunan, laganap sa ing kapayapan, manggaman kapilan. Parangalan tayo po ing maya pabalita. Yung ginamanatili kaya kayo, At kay ka antimorin, pamipasya king maya pabalita, agpangkang Lukas. ligaya kay ka o Ginoo. King oras mo ring ita, kitman niya Jesus, king tula, uli na ng Espiritu Santo at sinabi na, Igpa, ginuna ning banwatiyato, pasalamatan da ka, uling pepabalo mula, karing emegaral, ding bage as selukot mo, karing biyasa at megaral. Wag pa iti dapat mo, uli na ning tula mo't kaburian. Pikalob ng igpako kanako, ing sablang bage, ala metong mang makibalo, nung nino ing anak, subali mo ing igpa, at alam metong mang makibalo king igpa, subali mo ing anak, adet ang burin ng pabaluan ning anak. Kanita belik na ng Jesus, di nga lagad na at nga nang at sinabi ng lihim karela, kapalad da ring tawong manakit kingakakitsyo. Dapat dakalang propeta at ari ding magnasang manakit kingakitsyo eraikit at bignasang damdam king daramdaman niyo dapat era dimdam. Mayap ng balita ng kakatang kaligtasan. Kapurian kay ka o Kristo. Nung apansingan tamo, ding animal, may pate-patela, no? Paulining danok, survival of the fittest, nga tamo, no? Batas na rin animal. So yung pate-patela, uli na rin danok. Ding tao naman, may pate-patela, uli ning katakawan.
at ning ketasan. May papat lalo lareng tao, anyapin may papatela. At uli na niyan, may mira lalang patugot, ing kaya danustisya, ing kriminalidad, at ing gera. Uli ning makanyandang pandalawe, ding tao. King Ebanghelyo may basang ini, bunin nang ipasya kay katamo ng Propeta Isaias, nung nanuya klase, ing may bait at alapan at bus. Bateking kayang profesiya, nga nang may salita, baluna ing kaburyaning Ginoo at makitakot siya kaya at ing upayana at siyo king pamanyuyo kaya. Then nga na, eya matol agpangking akakit daring kayang mata o king daramdamanda ring balugbog na at ulano ring pakakalulo king alang pamangabiran at ipamingwan nala matulid ding may na. So yapin niya ning Mesiyas waring larawanan ning Mesiyas uling inin lalarawanin nga na itang metong nga ari amanibat king lahinang David o ini ing kayang panlalakaran maging makatuliran niya ating kapayapan yang pagkapilitan ng ipairal. Ding Kristiyano, inya magsimula ding pigunaman, ing banal na kasulatan, lalong-lalo na ning libro ning Propeta Isaias, ang makasulat nga ni Keti. Pipasyagda, kingiting ari ngayni, alang aliwa, nunayapin ni Jesus. Ing kaya katamong tagapagligtas. Uling iti ang pakyan ng Jesus, inyang tinatangya, magdalayang kapayapan, katuliran, at tula. Magdalayang kapayapan, katuliran, at tula. Ing bayong panugali at bayong pamibiyebye, apag adadala ng Jesus kay katamo, agpang anong numilarawan karing awsan tamong beatitudes, no? Mapalad la ring pakakalulo, uling karelaya ing kayarihaning Diyos. Mapalad la ring mapagpakumbaba, mapalad la ring malinis sa puso, mapalad la ring magnasang kapayapan, mapalad la ring tawong malinis sa pilubluban, mapalad na rin tawong lilibakanda at paparusanda alang-alang kanako. Mapalad na din yung tawong mga yagrabyado, uling para karelala ing kayarianan ng Diyos. So din ing bayong biye at tatalakad ng Jesus, no? It is a reverse of fortune. Anong no, ding mabandi lang makalunos, ding sagasagaga, ding sobra-sobra pamangan, ding puporyanda at parangalan, ding tao, ilaring makalunos. It is a reverse of fortune. Bunin sabihin ng reverse of fortune, itang paulagana ng bagay makayato. Bawalagan ng bagay makayato. Iya ing kay payalanang kabaldugan ng bayong kaisipan. Dapat ding bababa na uri ning yatong iti. Yapin ning kakaluluan. Ilapin ding mga yagrabyado. Ilaring maging mapalad. Bakit? Uling dening tawong dete, ilaring mangailangan kaligtasan at makabuklat a puso king kaburyana ning Diyos. Anyapin king Ebanghelyong
may basa naman ngayon na nung sasabihan na uli na pinitang ing dadala ng bayong kaisipan at bayong biye ning tagapagligtas, iya pinining katuliran, kapayapan, at tula. Milarawan niya kang Jesus. Muli na sabihan, itamo mo naman. Iya pining katamong misyon bilang meto nga Kristiyano. Ing maging instrumento na at tagapagdala ning kapayapan, katuliran, at tula. Kitiking yato. Isunduta mo itang pangarap ng Jesus. Isunduta mo ing pangarap na ng Diyos. Dapat agawa tamo mo ini nung itang panugaling anak yang kakatamong pairal. Nanong panugaling anak, itang kasimplihana ng metong ayanak. Itang sense of dependence ng metong ayanak. No? At itang aintindihan tayo sigurong niya masamas ining kasabihan ng Jesus sa ini tungkol ka rin nga na dening kayang alagad na pasalamat ko igpa uling pepabalo mo o pepabalo mo karing mangmang ingi mo pepabalo karing mga biyasa uling iti iyeng kaburyan mo at tiro na la rin kayang alagad ila ring mapalad uling may karamdam la kingamano na ng Diyos may karamdam la kingamano ng Jesus ila ring tinanggap kingamano ng Jesus. At nino rening alagad ng areni, siguro nung lawantala, nanula klase pangatao, metong lang manasan, alahi lang manasan, ding tawong mababauri, no? Aliwaring mga biyasa, aliwaring may mag-aral kayong banalakasulatan, aliwaring eskriba, ding parisewo, ding anak daringari, o ding ari, o ring mga atas sa katungkulan kayong gobyerno, aliwaila, ring may kakilala kang Jesus. Ding may kakilala, ilapin ding mababa. Ding sektor daring mababa. Ding pakakalulo. No? At dining tao nga rining, lerawan na lang Jesus, anting anak. Anting anak. No? Anting anak. Bakit? Lawan nyo rin anak. Ding anak, potang pagumasdan nyo lang. No? Karela ing trato da keng tao, trato de kareng animal. No? Deng anak pangawalan do reng tao. Na potang deng animals ano kahilig pangawalan dala naman. Potang dalayo la keng Manila Zoo reng anak. No? Dalayo keng Manila Zoo reng anak. Kulang namo nung edoluban deng lewon ng Pontigre. No? Pakanan dala, no? Kulang na mo. Nung denglew ng Pontigre, mga tao, ay, luban dala, pakyabela karela. Nung alimbawang deng dapo, deng crocodile, mga tao, ay makipag-swimming la. Karening dapo, karening buhaya. Deng anak. Potang ingmeto ngayon, makasalubong yung king dalan animal, halimbawa, pet dog, no? Labene, pwede mo kaulane. Yapin niya rin kapanamdaman na rin anak. Everybody is welcome to them, no? They want to embrace the world as though everybody is a friend. And they trust anyone. Nyano, kabilis lokwan. Sagli kidnap mo na because they trust everyone. They trust everyone. They live in a simple life. Lalanda ka lang complain. Deng anak, lalanda ka lang complain. Nung nano mo, yapin na ita, makagyono ka rin. Ngayon yung panahon na iti, etang mo masyado nga kakit. Ining tunay panugaling anak. Kasi deng anak la pa, may turo na laki nga gusto. Anak la pa. Ngayon panahon na iti, may tuturo na laki nga gusto. Ito na,
masisira na la values anak la pa. Pero long time ago, deng anak, no kagana ka. No? Ano ka paminto? No? Ano ka disiplina? Ano ka pa, they really depend, no, on their parents, no? In sense of dependence, akit mong masalese, ding anak. Anyapin, nung ding itamong supposed to be matured people, no, adults, nung itamong adults, no, nung balikan tamo mo itang panugaling anak, with all their simplicity, with all their innocence, sense of innocence, sense of dependence, king metong at metong, then we can build a new world. We can build a new world. At ining bayong biyengay ni, no, lerawaning Propeta Isaias. Nung pekaramdaman niyang masalese, ining sulat ng Isaiah sa ini, it's a very good imagery. When patang pisasabihan tamo, ing bayong biye. Nanong yung klaseng bayong biye? Nanong pangayaliwaning bayong biye at dadala ng Yesus? Nanong maging bunga na niti ning bayong biye at dadala ng Yesus? At lerawaning Propeta Isaias, kinganti kaniting paralan. E kung balo nung pekarandaman niya, it's a very good image rin nga na. Miyabela, king kapayapan, ing asong gubat, at ing tupa, at magkeraya, ing leopardo, siping na, ning beserong kambing. Mangan lang miyabe, ing beserong baka, at ing beserong lewon, at ing manese karela, iya, ing malating anak. Ing manese karela, iya ing malating anak. Mangan lang miyabe, ing baka at ing oso, at matutud lang miyabe, ding beserura. Mangan la ring lewon at ding baka, numanubalang ing anak, ang yang pielungane ing ubingan, akamandagan. King Sion, ing bundok kabanal ding Dios, enamika ating nanumang dewakan. Miyabela ring anak. Anak, biserong, baka, tupa, lewon, tigre. Itang imagery. Itang imagery ngayon. Yapining lalarawana ning kaganapan ning biye. Potang ating katahimikan, ating kapayapan, miyabela ring tao ampong animal, ay alang masalawla ang giyang metong. Alang magnasang kasiran, king metong at metong. Yapin yan ing pangarap na ning Diyos kay katam. At yapin yan ing maging misyon ng Jesus, king bayong biye, alirawan na kay katamo. At yan mo naman, ing kay katamong misyon. At iting misyon na ini, pwede tamong kamtan, bakit ali? Pwede tamong kamtan, bakit ali? Nung ibalik tamo, itang panugaling kawangis na ring anak. Simplicity of life, sense of innocence, sense of dependency with one another. Dependita mo, magdependita mo, king metong at metong. Alang matas, alang mababa, alang mayupaya, alang alipan. Nune, bibiyebeta mong pante-pante, king dangalan. At ilang makanya na klaseng pandalawe ding anak. Yapin niya ning simula ning kaya katang pandalawe. Inyang anak tamo. Nung nga balik tamo mo, itang antikanitang pandalawe. We don't have to be young like the young, but we can act like the young in their simplicity, in their innocence, in their sense of dependency.
dependency before one another and before God. Alang matas, alang mababa. Everybody is equal in dignity as sons and daughters of God. Amen. Bendisyon na kayo ng mayupayang Ginoong Diyos. Lalakad tamo po. King panyatang ni Ginotang Jesucristo, timtang manaya, inya kaniting panawon ng Adbiento, lalutang dapat adwan ing kailangan tamo, at ing kailangan ding sablang tao. Nga tamong manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban ni Papa Francisco at ding sa Balang Obispo at alapang asiwa ning Santa Iglesia, mikatmanla king kalam ning Espiritu Santo, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban ing Diyos, antabayan na nakatamo aldo-aldo, king masanting nga panawon, at ing kaburyan na, yang tukyan ding susuyo karing tao. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban mirinan lunas, ing kapanamdaman, milako ing danop, at ding mibabata king kasakitan, mirinan lang kalayan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ban manatilitang tapat, king paipatututa mo kang Kristo, arapan ding tao. Banda sa nakatang magbante, king kayang panyatang, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. May paming mayupaya, nasa mo ing kaligtasan ding sabla at aliwa ing karelang kasiran. Maliga po king pagkaramdaman mo sa ing panalangin ning kikang balayan at pagkaluban mo kay sanang kapayapan. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Ipuri ginin Diyos mo itong siglo banduliking kikang kaya panti kami tinapayang pangmikika, tinapayang bunganing kabunat pagkadaning tao para kaya kami maging tinapayang biye. Nipuri ang Diyos, kapilanman. Ipuri ginin Diyos mo itong siglo banduliking kikang kaya panti kami nga halakayang pangmikika, lakay ba't karing ubasad pagkadaning tao para kaya kami maging inumanang biye. Nipuri ang Diyos, kapilanman. Manalangin kayo kapatid, man kanakot kay kayong daon, maging katanggap-tanggap arapan ng Diyos sa pangmayupayang totoo. Tanggapan niya sa ning Ginoo itindawon karing gamat mo. King ikapuri at kaligaya ning kayang lagyo. King kakatahing kasaplala ning mabilong ng banal a kapulungan. Ay paming bigla lang, alaking ulaga nung alaka. Kabangan tabayanan mo kami, kapamilataning kekang
pakalulo, tanggapan mo sa narating kay kaming panalangin at ayin. Itiyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Yung ginamanatili kay kayo. At kay ka ang timurin. Itasula ring puso iyo. Makaslaking Ginoo. Pasalamatan tayong ginawa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat at matulid ang pasalamatan da kang parati at numan ka rin o ipa Diyos king alanghang kat lubos mayupaya kapamilatan ng Kristo. Inyang migpakumbabayang may kasawat kay kami anting tao, ti paranit ang binalak mo kanita pang minuna, at biglat ne para kay kami ing dalan pa inturo king kaligtasan. Ngini panayan may itangaldo po ang Kristong Ginome, magbalik yang pasibayo kambening kayang ligaya. Kanita maging kay kami yasanit ang kaligtasan na pengako na, ang ini paninayan may king mit mong kasalpantayanan. Ulinita kambering sa blangkoro ring anghel ka rin banwa, darilit may kay kang ligaya. Lain makebe alang tuk ng babi kapurian keka at ngaming ang sasabi. Banal, banal, banaliyahing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mitmuyang banwa ating yato king kekang ligaya. Hosana king kakatas-katasan. Mapalad diyang daratang king lagyuning Ginoo. Hosana king kakatas-katasan. Ikapining banaloy, pakan sibulay sa blang kabanalan, ulin itay panigapumi. Itugtog may ng Espiritu mantumayang titipang ambon karitang ayin mi, ban pabanalanalat para kay kami. Gawa na lang katawan at daya ng Ginoming Jesucristo. At atandanan may pakanitang benging may panganyayaya. Bahay na ba? Kusang lubdinawa ng biyena, king pamaylas at kamatayan, kinwa ng tinape, pasalamatan ka, pirason at binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti ikayo nga nat kananye. Uling iti yung katawan ko, amidawon para kay kayo. Ginoo ko at Diyos ko. Makanyan mo naman kay bandang minapon kinwa na yung kalis, pasibayan pasalamat kay ka, binyene ka rin kayang disipuluat nga na, kunan niya iti kayo nga nat minom kayo kaniti. Uling iting kalis ng kanakong daya, indayan ng bayo talang hanggang tipan, ame bubu para kay kayo at para ka rin sa blang tao, para king kapatawaran da rin kasalanan. Dapta niya itiking kapigaganakan ka na ako. Daya ng Kristo, ikabos mo kami. Misteryo ning kasalpantayanan. Ikristo meteo, Ikristo sinubliyang mebye, Ikristo datang yang pasibayo, king kawakasaning panahon. Inyangin ang kaganakan mi o mapamakalulang igpahin kamatan at pangasubli ng mebye. Darawon mi yake kay ting tinapining biya at ting kalis ng kaligtasan. Layon may pasalamatan keka. Ipipalyarin mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo keka. Kami kan sanang may sulusulok yung katawan at dahil ng Kristo. Tipunan na kaming anting metong ng banal Espiritu. Ganakan may o ikpayang banal kapulungan mo makalaganap kay mabilog ayat. Ting sablang abispo pariya, diakono, di sablang susuyok yung banal kapulungan mo. Ganakan mo na naman yung kapatid ming minuna ng pepay na kung kanayin yung pangasubling mebye. Idala mo lang sa blang mayang unabi king pakalulu mo kitang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magamit king bilang angga. Ban kambening no na Virgen Maria doon Diyos. Kambening esposo na. Kambening no na apostol sa nagustin na kay kaming patulunan. At kambening sa blang banal. Ami bebe kalugod-lugod keka king kikabaning panawon. Apurian at apaligayan da kasana. King kapamilatan ng Jesucristong anak mo. King kapamilatan at kambian at kayo Diyos yung pang mayupayang tuto, kakamling banalay Espiritu, kay sablang dangalan at ligaya, manggaman king alanganga. Amen. Ngini, manalangin tayo nung kapanaligan at lugod king igpa, karingamanong tiro na kay katamo ng Ginoo. Ipamiti ka banwa, misambaning lagyo mo,
datang kay kaming pamagari mo, may paminto aning lub mo, kay tisuli pantibanwa, ing kakanan mi, king aldo-aldo, ibiya mo kay kami, king aldo ngeni, panipatawad mo kay kami ding salami kay ka, nanting pamamatawad mi, karing mi kasala kay kami, am kay paisawol, king tukso, unay kabos mo kami king marok. Amen. Kabos mo kami ganikin sa blang marok, kung makalubing kapayapan king panabon mi. Maning ka sa paning pakalulo mo, may timawa kaming parati king pamandali paning kasalanan, at may kabis kami nga lang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Kabang panan at pagsadyan ming panyatanamit mong ligaya, Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kay kayong kayarian, ing kayo payan, ating ligaya, manggaman king ngalanganga. O ganun Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, kapayapan lalakwan ko kay kayo, kapayapan ko babiya ko kay kayo. Yung sana babalik din kay kaming kasalanan. Noon ay pansinan mo yung kasalpantayanan, yung padala kapulungan mo, at pamayapan at pisan metungan mayagpang king kaborian mo. Ikang mabibiya at magari, manggaman king alanganga. Amen. Payapanin kinumantabi sa kapilan man kay kayo. At kay ka ang timurin. Yan pang tayong waganing kapayapan, king metong at metong. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yato, ibiye mo kay kaming kapayapan. Ni Kristo yung kordero ng Diyos, yung milalako yung kasalanan ng yato, nung laring mayawos kingapunan ng kordero. Ginuya ko na pa dapat pabalawas kay ko, dapat king kas mga mano, kumayap na ako. Panalangin para king pamananggap king espiritual at pamakinabang. O Jesus ko sa salpantayanan ko, king atsyuka king kabandal-banalan na sakramento, kaluguran da ka maigit king sablang bagi, at pag nasan ko yung tangkapanda ka. Amen. Dapat paulin na ningiling pinandit, era kaya tanggap king sakramento, umika mo man espiritual kining puso ko. Kakaulan da ka balang mamawari, atsyuka kini, at pagkasanled ng kayong lubos sa ning sarili ko keka. Kaya masanay pa yung tulot kapilan man, imikawani ko keka. Amen.
Manalangin tamo. Waig pa, pagkaluban mo keng pamangan iba't banwa, kapamilatanang pamakirakemi, kaniting misteryo. Ituro mo kaya sanang munye, matampang ulaga, karing bagay-bagay kay tiking yato, at lugod, karing bagay-bagay makarikil banwa. Iriyadon may king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Pangadyan tayo po ngini ingoratio imperata laban king COVID-19. O Diyos sa ipami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Aduan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakalataw. Ipanalangin mi, antabayanan mula, ring taong mitutukan maninton panulo, para kaniting sakit, at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula, ring doktor, narsis, at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin nila, retang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo la, retang lilingap karela, at pagkalaman mo lang alang anggang kapainawan, detang miyango nabi. Pagkalam mo ke kami, ingrasya mo, kaniting masakit at panahon, ban magobra kami, para king ikakayap ding sabla, at ban makasaw kami, karetang atsuking pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na, ing pangakalat niting virus, at ing pangakabos mi, karing tapot mi. Pagkalam mo iti, king kapaminataning ginuming Jesucristong anak mo, ang mabibye ampon mag-ari kambe mo, king kametongan ning banalay Espiritu, Diyos manggaman, kinalangangga. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kamit magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili ingaklis mikeka, king kakulangan mi, nune bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Santo Cristo del Perdon, Pakaluluwan mo kami. Virgen de los Remedios, induning kapaldanan, San Rafael, Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Monica at San Agustin. Panalangin mo kami. Hindi naman natili kaya kayo. At geka antimorin. Bendisyonan na kayo na may payang Ginoong Diyos, singig pa, anak, at banal na Espiritu. Amen. Umay kayo kayong kapayapan, pakiramdaman talasan at panalakaran, di nga manong lalakwan na kay katamo ning Ginoo. Salamat kin Diyos.